Niša će biti puno ljepša ako spojeve pločica odradimo na gerung, a ne sa nužnim zlom zvanim lajsna. Za one koji ne znaju, sad ćemo pokazati o čemu se radi. Dakle, vi kad imate vanjski nekakav kut koji treba obložiti u keramiku, neminovno je da se ovo meso keramičke pločice iznutra vidi. Znači, bilo da spojite pločice ovako ili ovako. Za to izbjeći postoje dva načina. Jedan je lajsna koja pokriva taj sporni, odnosno ružni dio, a drugi je takozvani gerung, odnosno tehnika gdje brušenjem oba komada pločice pod kutem od 45 stupnjeva postižemo to da se praktički caklina nastavlja na caklinu, bez lajsna. Gerung je naravno lipši, a što je lipše to je i skuplje. Osim što ćete masno platiti keramičara, morat ćete kupiti i malo kvalitetniju keramiku, jer se s jeftinom keramikom ne da dobro napraviti gerung. Smorio si ljude, dobro je, dosta je. Ajde, vozi, gotova je emisija.